Tohoročna pahuljka, za rozliku od prešlih rokoh, keď djeci nastupali so špivankami i recitacijami, mala kreativni charakter, a robotnji pririhtali učiteljki Ana Marija Rac i Olja Jakovljev. Programa bula koncipovana inšak jak prethodnih rokoh, pre šitskim poznati pričini, ta djeci boli podzeljeni do dvoch grupoh, že biše nje pravela hužva. A co robiš, Nješka, tu? Bojim šapku. Robila si ešte daco, či idem do tú šapočku? Pravila sam pahuljku. Aha. Ukážeš nám? Aha. Z čoho ste to pravili? Jak? Od štapići za uši, plave boje i napisala sam šešljivinovi rak. Aha. A komu ti poveš šešljivinovi rok? Komu povinčuješ šveta? Babi, džidu, mami, tatovi. Nješka pravi me Džido Mraza. Jak robiš to? Od paperi, očki, flamasteri, šitsko dakus. Poenta bola na kreatívnych robotňoch, znači gde si pravili prikrásky za nový rok i dúfam, že dobro by padlo, že sme to napravili pre taký kontinuitet pahuljky, da še deci dakus raduju, a i mali sme taký svoj zarysovaný projekt, ktorý potrimala Horodska uprava za kulturu, takže sme i toto splnili. Programu naštívil i Džido Mraz, ktorý decom podelil darunky, pochválil ich za dobre spravovanie i obecal, že príde i na rok.